Dragi gosti, dragi prijatelji i kolege, pozdravljam vas na otvaranju 4. memorijalnog turnira Vladimir Grandić, koji ćemo obeležiti sportskim nadmetanjem turnirom u malom fudbalu. Pre početka ceremonijskog dela zamolio bih sve kolege da minutom ćutanja odamo počast svim našim nastavljenim kolegama. Slava im! Ideja i namera organizatora je da se ovakav susret ekipa policijskih ispostava i sindikalnih grupa održi baš ovde u Sremskoj Kamenici, sadašnjem obrazovnom centru u skora škole policije. Vladimir Grandić tokovnog aprilskog dana krenuo je u susret jednom od bezbroj rizičnih izazova kakve naša profesija svakodnevno donosi. Bio je sam u sukobu sa 4 lica koje su izvršila razbojništvo i smrtno stradala. Zadatak je izvršen, kolege su pritekli u pomoć, ali na nepovrat otišao njegov mladi život. Iza ljudi ostaju njihova dela. Retki među nama uspiju da svojim delom pobede zavrnu. Zato želim da sjećanje na Vladimira Grandića nastavi da živi među kolegama i mlađim naraštajima koji su srećom i u njegovoj porodici i među nama. Tradicija održavanja sportske manifestacije bi trebalo stalno da ukazuje na društveni status naše profesije u moralnom i materijalnom smislu. Uz dobrodošlicu želim fair play svim ekipama i zahvaljujem se svima koji su se odazvali našem pozivu.